Along by Minglaba, General Big New Channel Pian let you so like bare. A good general di video remar or general YouTube or video temes. Always Sony general Latin Piabiro Mapia bare. A young video temes or general YouTube tail wonder like me. General home tail wonder like me. General Piare time like Nate like Bobia. Okay. Quay account Gmail share like me. Quay channel Bobia. The channel how la sura bo. Okay, general the channel video 10 minutes or how be. Okay, general tap it or dinner little 10 day like that. Video general dinner yaw be so in good 10 video go mean to yama pibare. Okay, tap it or general apoma. Video bông san lê bỏ bia em nháp bia lên nhà lên để cho lâu lại này lại bá pin cố tem video go chỉ tháp đồ đấy nó ok cho nó video go lâu tháp bị rồi cho nó go lâu tháp để video lên cho nó để cho lâu này lại đấy đi nhà lên giao bị sủi đó nằm quay video ấy nằm mi thế khai mẹ quay video ấy ở trong nhà thế khai mẹ pin go Bây giờ là cả bóp giá. Ok, cho biết là đây lại lâu lại bóp giá. Ok, nhìn xong cho nó mi thế lại mẹ nó. Cho nó mi lên thế lại mẹ video ấy mi lên ba thiên cao mà đấy. Lâu. Tiếng. Ok, cho nó mi lên thế bị rồi. Cho nó biết là đây mẹ lại lâu lại bóp giá. Cho nó lúc ba lông ở dưới lại mẹ. Ba lúc lấy rồi ba lông ở cái ba lông nhìn xe trên ảo bóp giá. Cô tên là video. Thì video ấy trong nhà đi à đó. Cho nó lúc nào mà thêm mẹ nó. Cho nó sống chỉ đoà bóp giá. Video cho nó lúc quay GPS. Tí nhà lên thế lưu nhà đi bà đấy. Cho nó bông sân lên yên công lưu dễ bí đó. Cho nó quay video ấy bên nhà phiên xì đấy đấy. Rồi đó phí sao cả biểu là ok nãy lấy cho mẹ nó quay cho nó đuôi bốc đi tay đây mới thả lại mẹ pin cho nó bỏ liều cho sẽ lâu này lại đấy video cô tên này video tu lâu nè bà đấy trả lá số đó cô internet bỏ mà lên mù đi đấy video quay video ấy share lá số ra lên mù đi đâu vậy ok ấy biết là làm gì bảo ấy hà đấy à đó bao lâu lấy số đó cho nó đó home alle count theo này thoát video cho nó biết mà ba nhà đó so cái nó so luôn lấy nhà đấy là bảo biết sao như này bảo tu pin tu qua tu lâu đó là mà thì nhà đó ba xây bù xe am siêu ok tu sang am này lao sang video cho nó video à tu tem baby bảo biết upload beta baby ok thoát video này lao tu channel này nào này lao tu thay áo mà sau đó cho nó YouTube studio theo nguồn like đấy mình chỉ để tiếng nghe chém nhà này F plus please go theo nguồn đó bị đó tao lo cho số này bà đi số ấy YouTube đam mê YouTuber đam mê chỉ tháp vào đó lô vào đấy bà ok cho nó đi số ấy tao lo số ấy bị số ấy nguồn là ra này đi lô miền nào lấy miền mà phải bà đấyအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုနည်းနည်းလောက်တော့ပြုတ်ပြင်အောင်မယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာညာနည်းနည်းလောက်တော့ထည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခဲတံပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ဒီနေရာလေးနော်တငယ်ချင်းတို့လိုက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေရာတွေရောက်ပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခဲတံဘယ်ဘက်မှာတွေ့တယ်နော်ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်များပြတဲ့နေရာခဲတန်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့ကာဗာကိုထည့်မလို့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူပေးတာဒီကာဗာဘာညာလည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ YouTube လုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်အပေါင်းနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ Photoshop ပေါ့ဗျာဓာတ်ပုံလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်နည်းနည်းလောက်စိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့များပြတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းလောက်
နည်းနည်းလောက်စတင်လေးတွက်ချိန်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးထပ်နေလိုက်ပါဒီနေရာလေးထပ်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာလေးကိုဒီနေရာလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကပါဘယ်အကြောင်းအရာတွေပါလဲဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဆိုရင်ဂိမ်းထဲအကြောင်းအရာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂိမ်းကိုရွေးမယ်တကယ်ချင်းတော့ပါညာ YouTube ပါ Vlogger ပါညာအမျိုးပါဆိုရင်အဲ့နေရာကိုရွေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကထိုင်းစာထည့်ထားဆိုတော့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ Okay အခုကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအကုန်စတင်နေအကုန်ချိန်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်လေးများလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အကုန်ပြီးပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့ cover လဲထည့်ပြီးပြီးတော့လဲ station လဲချိန်ပြီးဆိုတော့ station တွေအရေးကြီးရနော်တော့ချိန်ဖို့လိုတယ်နားမလဲတာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာမေးတော့ပါကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်လာဖြေပေးပါမယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်